Yes, alright, twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri aya manywa. Birumvikana twongeye kugaruka kuri izi mikoro kuri aya masaha rwose kugira ngo tube twagenda tubagezaho amakuru agezweho muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ubundi muri rusange nk'uko dusanzwe tuyabagezaho bihoraho ndetse bya buri munsi. Tujye kuba twagenda twibanda ku makuru arimo aragenda avugwa muri ubu burasirazuba bwa Kongo kugeza amagingo aya ngaya, akomeje kuba yagenda yumvikanamo imirwano itari mikeya, urugamba rukomeje kuba rwagenda rurimbana hagati y'impande zombi, ariko kandi n'ibyishimo ku ruhande rw'intare za Sarambwe AFCM mu 23, dore yuko kugeza amagingo aya ngaya uduce dukomeje kuba twagenda dufatwa ku ruhande rw'Amadobo ndetse na FCM mu 23 ku bwinshi, ndetse izi ngabo zo ku ruhande zirwana leta ya Kinshasa cyangwa se izi ngabo za koalisiyo zikomeje kuba zagenda zitsindwa ndetse zinatikiriramo ku bwinshi, dore yuko kugeza amagingo aya ngaya amakuru yacu turi buze kuba twagenda twibandaho, turi bubabwire nko ku makuru yaje kuba yagenda yumvikana ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, aho haje kuba hagenda hagaragara rwose imenwa ry'amaraso ku ruhande rw'izi ngabo za koalisiyo, haje kuba hagenda habitikiriramo ingabo zitari nkeya kugeza amagingo aya ngaya, aho bise muri iyi plateau d'Uvira ndetse no muri iyi teritwari ya Fizi haje kuba hagenda rwose hagwa umubare munini w'abarundi, ndetse haje kuba hagenda hagaragara umubare w'imodoka nyinshi zitunda amahiti zizivana ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba zari zikomeje kuba zagenda zisakiraniramo n'izi ngabo n'ubundi muri rusange. Tuza kuba twagenda tugaruka ku bitero byaje kuba byagenda byumvikanaho bise kwa Murima, ndetse n'ibitero byaje kuba byagenda bigabwa n'amadrone bikagenda bicucuma ingabo zo ku ruhande rw'u Burundi mu buryo butoroshye habe na gatoya, hafi y'ikigo cy'amashuri cyaho bise muri EPA Ngurube. Ayo ni amakuru turi buze kuba twagenda atwitsaho, turi buze kandi kuba twagenda tunababwira ku makuru arimo aragenda yumvikanaho bise muri izi axe zo kwa Mitamba, axe yo kwa Mitamba, axe yo muri za Kiziba, ndetse n'izi eneo zose zo muri Buhande. Tuza kuba twagenda tuhitsa ndetse tunababwira uburyo ibintu byaje kuba byagendamo, dore rero nuko izi ngabo z'aba Ibo zaje kuba zagenda zisiga insenda mu buryo butoroshye habe na gato, ndetse urugamba rukaba rwaje kuba rwakongera gukomera muri izi nce, ndetse n'abo bise batayo ya Simba kugeza amagingo aya ngaya barimo baragenda bagaba ibitero kuri izi ngabo za FCM mu 23. Turabyumva neza rero, izo ngabo ni zikomeje kuba zagenda zituruka ku ruhande rwa koalisiyo cyangwa se muri iki gisirikare kinini kirwana kuri leta ya Kinshasa kigizwe n'abo bise FARDC, FDLR, unité spéciale ya Ibu, abo bise abaklap, abo bise kugeza amagingo aya ngaya FDNB. Izo ni ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro bitwa aba Blackwater bakomeje kugenda bakameza ndetse banahangana mu buryo butoroshye habe na gatoya, nubwo intare za Sarambwe ndetse na Twirwaneho bakomeje kuba bagenda rwose birwanaho nabo nk'uko mu nyito yabo ivuga, ndetse bagakomeza no kwerekana yuko bashoboye bakanatsinda ku buryo bukomeye cyane. Turuze kandi kugenda tugaruka ku makuru yandi arimo aragenda yumvikana muri za Rucuro, za Kibati, aho hose turibuze kuba twagenda tuvuga ese byifashe gute werekeza n'ahangaha muri izi axe za Nyabyondo. Turibuze kugenda rwose tugaruka ku makuru yongeye kuba yagenda ahumvikana ku buryo butoroshye habe na gato. Turibuze no kugaruka ku makuru yandi arimo aravugwa muri point zero, arimo aragenda agaruka yuko rwose izi ngabo zo ku ruhande rwa koalisiyo zaje kuba zagenda zimuka ndetse zinahavanwa mu buryo bukomeye cyane, binahwihwiswa neza yuko rwose izi ngabo za M23 zaje kuba zagenda zihashyira mu biganza byazo kugeza amagingo aya ngaya. Urabyumva neza rero, iyi niyo murongo wa mbere ukugezaho amakuru yizewe ndetse amakuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, icyo bise update, imiripoko irimo iragenda iba ako kanya kuri Rwanda Top TV n'ubundi nk'uko bisanzwe. Niba nyamuneka ari ubwa mbere wisanze kuri iyi mirongo migari ya Rwanda Top TV, kanda kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ufungure subscribe ndetse ujye muri comment section ushyiremo imitima myinshi cyane, wandikemo ijambo twikumwe twa 5 kwa 5, ndetse ujye no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe ukandeho kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru yacu, ndetse aya makuru abasha kuba yagenda agera ku bantu benshi babasha kuba bagenda n'ubundi bamenya ese ahangaha muri Burasirazuba
burasirazuba bwa Kongo byifashe bitereka twanzikira aya makuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo muri iyi teritwari ya Fizi ikomeje kuba yagenda nayo itutumbamo imirwano itari mike dore yuko ariho urugamba rwaje kuba rwagenda rwimurirwa nyuma yuko muri teritwari ya Minembwe AFCM 23 imaze kuba yagenda ibohoza uduce twinshi twayo ndetse ikanagenda yirukanamo aduyi mu buryo butoroshye habe na gatoya ndetse ikaza kuba yagenda ibashushubikana mu buryo bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo mu masaha y'uyu munsi mu masaha y'amanywa nibwo twaje kugenda n'ubundi twumva ibitero bya hato na hato aho izi ngabo zo ku ruhande rwa AFCM 23 ziri kugenda zishushubikana mu buryo butoroshye habe na gatoya n'ubundi izi ngabo z'abarundi FDNB zari zihishe aho bise muri izi zone zo kwa Murima n'ubundi werekeza ahangaha iruhande rw'aya mashuri ya primaire aho bise muri Ngurube n'ubundi aho haje kugenda hifashishwa n'ubundi ibitero bya drone mu buryo bukomeye cyane zaje kuba zagenda zikabacanaho umuriro n'ubundi zikabashushubikana kugeza zihabimuye ndetse zikanahabakura dore yuko bari baje kuba bagenda n'ubundi bahagaba ibitero mu buryo butoroshye habe na gatoya muri operasiyo itoroshye byavugwaga neza yuko bari barimo baragenda bapanga n'ubundi yo kuza kugenda bagaba ibitero mu baturage ndetse no kuri uru ruhande rw'izi ngabo za FCM 23 ariko bikaza kuba byagenda bitabahira nyuma yuko izi ngabo zo ku ruhande rw'intare za Sarambwe aba basore ba Emmanuel Sultan Makenga baje kuba bagenda n'ubundi babivumbura mbere y'igihe. Urabyumva neza rero yuko izi ntare za Sarambwe zaje kuba zagenda zikoresha icyo bise drone bakunze gutazira ngo ni agahinda bitewe n'uburyo zirimo ziragenda zikora amabara kuri uru rugamba, zirimo ziragenda zikubita aduyi mu buryo butoroshye habe na gatoya rwose, zirimo ziragenda zikora icyo bise sharing mu buryo bukomeye cyane. Reka tugaruke ku makuru yandi arimo aragenda yumvikana n'ubundi ahangaha muri iyi Kivu y'Amajyepfo aho bise kwa Mitamba ukomeza za kazi bahongeye kuba hagenda n'ubundi humvikana naho urugamba rutoroshye habe na gatoya nyuma yuko ingabo zo ku ruhande rwa FDLR FARDC zongeye kuba zagenda zigaba ibitero mu buryo butoroshye habe na gatoya ndetse bikabanavugwa neza yuko rwose haje kuba hagenda humvikana yicwa rya bamwe mu baturage kugeza amagingo aya ngaya abo bise aba FDLR ndetse murabizi neza yuko izi ari zimwe mu nyeshyamba zikomeje kuba zagenda zirara muri societe civile zikagenda zica bamwe mu baturage ndetse kugeza amagingo aya ngaya amakuru ava ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza yuko rwose haje kuba hagenda habigwirwamo umugore n'umwana bari barimo barigendera n'ubundi mu mihanda mu masaha y'umugoroba aho zaje kuba zagenda zikabategera mu muhanda ndetse zikabatsinda aho ngaho. Ibi ngibi byaje kuba byagenda bitangazwa n'uwo bise Lawrence Kanyuka. Uyu nguyu ni umuvugizi wo ku ruhande rw'ingabo zirwana kuri AFCM 23 niwe waje kuba yagenda n'ubundi abitangaza n'ubundi muri rusange. Nyamuneka ndagushimiye niba twabanye kuva aya makuru yacu atangiye ndetse kugeza ashoje. Nizere ko turibuze kuba twagenda tubana n'ubundi mu makuru yacu ataha, ngiye kuba nagenda n'ubundi nkusanya nabegeranyiriza amakuru akomeje kuba yagenda avugwa n'ubundi ahangaha muri aka gace ku mirongo y'imbere ku rugamba dore yuko kugeza amagingo aya ngaya hari kuvugwa yuko rwose muri Kivu y'Amajyaruguru muri izi nce za Rucuro hongeye kumvikana imirwano itari mikeya. Nanone nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda, ujye no gukora ku kantu kameze nk'igikumwe nyamuneka ukandeho kugira ngo twongere kubana mu makuru yacu ataha ndetse uzajye ubona update z'amakuru agezweho ahangaha muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Nyamuneka njye wumvaga kuri izi mikoro nitwa Oze, twongere kubana mu makuru yacu ataha. Amakuru yacu nakagaruka, ciao ciao.